Sasa twaba tune finals zo mpira gwitu gwa Western Region League. Timu ya Bunyaruguru Tigers kuzana Kigezi Homes Boys. Kigezi Homes Boys yatera Bunyaruguru egole mwari busha. Ekintu kishemererwa mu kuranga twamara league yito mu Businje league yahaje kandi twabona champion witu wa Western Region Kigezi Homes Boys musa imyaka 2022 season sima kandi ekintu cyereka umutino go mpira guriyo ni gukura kwa kusima buri muwagizi nsima na TV West kuvembarara abalese wa TV kurago mpira gofu sima buri umusoka kusima management ya Tigers nabagize kuveru birizi buri mu kitibwa cye sima ba Kigezi Homes Boys wa mpira kugenze mu batukubiye mu zero sigama ngo tukokuringa ba refu bicho bechi mpira kubade mu runji sima ba management ya Kigezi ne ya Bunyaruguru Tigers ba coaches nyoni nza kubanza kwebaza abahagize kubanza ababasa kutravelinga kuruka kabare bakije kuhagira hano mbarara tukabasa kuhangura icyo kikopo nyowe ni nyenda kubasubiza abahagizi ba Kigezi Homes Boys mwene icyo kikopo twacangura last season tukija twagezeho twashika hafa ino batsinga twagarakaye twayetereza irizo batwacangura turiyo nza kucikira Western Region kuko hakiri playoff ndije tukuza kuzana ya homa nawe eri kushimba